die nuus vanaand, 'n senior beampte van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, verduidelik ondersoek teen die misdaadintelligensiehoof, luitenant-generaal Dumisani Khumalo. Ondersoek gelas nadat 8 beseer is tydens bouwerk by 'n kerk in Inanda, noord van Durban. En SA Rugby beloof om kaartjiepryse te hersien vir die volgende rugby seisoen. Goeienaand en baie welkom by die nuus. 'n Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het voor die Madlanga kommissie getuig dat die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, geweet het van luitenant-generaal Dumisani Khumalo se voorgenome inhegtenisneming en nie 'n probleem daarmee gehad het nie. Hy het bygevoeg dat Mkhwanazi 'n eedsverklaring aan IDEC afgelê het in een van hul ondersoeke na die misdaadintelligensie-eenheid. Padayachi het inmenging by die eenheid ontken wat ingewikkelde en hoë vlak korrupsie ondersoek. Padayachi het gepoog om die direktoraat te distansieer van onbehoorlike optrede deur te noem dat luitenant-generaal Mkhwanazi glo geweet het van die ondersoek teen luitenant-generaal Khumalo. In that particular meeting, Commissioner, he was aware because I told him General Khumalo is going to be arrested. He was aware also that other generals were going to be arrested too as well. And his response to me was they must face their own situations. He was comfortable. Die kommissie wou egter steeds weet van IDEC se operasionele metodes. Rooiligte het geflikker tydens vrae oor die Khumalo saak, onder andere teenstrydighede met handtekeninge in die saak van die LP Fadil Adams. Chair, I cannot comment on that. And I think Chief Perumal will be best placed because what is there is the inference that Chief Perumal signed Mr. Adams' statement is that's what's coming across. And I think that will be unfair for me to comment on that. Padayachi moes ook moeilike vrae oor IDEC-prosesse beantwoord, soos hoe daar bepaal word oor watter sake die direktoraat jurisdiksie het, tweedens hoe lei dit tot aanklagte van bedrog en korrupsie, en derdens wie het bepaal of die Adams-klagte 'n artikel 27 verwysing behels. Die beweerde kartellid, Vusimusi Cat Maklala, skuif môre virtueel vanuit die tronk in die getuiebank in. Na 'n ewige debat het die parlement se ad hoc komitee wat beweringe oor korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, ooreengekom dat 'n derde voorlopige verslag nodig is. Van die politieke partye meen die verslag is nie 'n ware weerspieëling van die komitee se besprekings van die afgelope paar maande nie. Nadat die sperdatum verskeie keer reeds uitgestel is dit onseker of die komitee die volgende sperdatum van 31 Julie sal haal. Die voorsitter van die ad hoc komitee, Soviet Lekhanyane, het met die aanvang van die vergadering aangedui dit nie die bedoeling was om die konsepverslag teen die einde van vandag se sitting te aanvaar nie. Dit was onmiddellik duidelik toe Lekhanyane die vloer open vir besprekings dat nie almal saamstem met die verslag in sy huidige vorm nie. While we don't expect that each and every single recommendation that we would have made would necessarily find itself into the document, but we believe that a lot of what we would have put forward for consideration has either not been captured at all without any reasons given for why it is not captured. And this is in relation to the Minister Mtunu and Mokgotsi and Matala's relationship. And it said it created a reasonable appearance and risk. And that resulted, this is not what we sat through all these months to say that it created a reasonable appearance. It was an improper influence because of what was involved, and that must be clearly stated. It must be clearly stated in this paragraph, not a reasonable appearance. It wasn't an appearance, it was an improper influence. From day one, my mandate
has been single-minded. The truth, the whole truth, and nothing but the truth. And a single uncompromised standard of evidence for everyone who sits in front of us. Yet when I look at how our submissions are being chopped up and compartmentalized in these drafts, it screams an attempt to twist our words. This report is a document of far greater consequence. It sets out the committee's findings on serious allegations affecting the criminal justice system, and it will inform referrals to law enforcement and the prosecuting authorities. A document of this weight cannot be adopted like this in bulk by theme or by global vote or a pre-drafted text. Every finding and every omission must be tested against the evidence and agreed by the members individually and openly. You know, if we have to produce a report like this, I can tell you for free, Chair, that we will have failed the people of this country. After working so hard, and after spending so much time and so much money, you know, it will be really a travesty of justice if really we produce a report like this, which is not really what we have uncovered. Lekhanyane het komiteelede gevra om konstruktief te reageer op die verslag en om nie die dokument te kritiseer nie. And there is still some work to be done to the satisfaction of the members, which in the next 3 days or 4 days, the third draft will be out. And let me say this to you, that when the next draft is released, or after it has been released, we're not going to discuss it like we did today and in the last meeting. Die komitee se inhoudpersoneel sal die derde konsepverslag teen Vrydag gereed hê wanneer dit vir kennisname na die partye gestuur sal word wat in die verslag betrek word. Lekhanyane sê as die komitee sy sperdatum met 'n paar dae misloop, sal dit nie die einde van die wêreld wees nie. Eibre Babie, SAIK nuus, Parlement. Wedersydse aanvalle tussen die VSA en Iran het vir 'n derde nag plaasgevind. 'n Aantal skepe is ook aangeval in die straat van Hormuz met die olieprys wat sy skerp styging voortgesit het. 2 supertankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate is ernstig beskadig in die straat van Hormuz deur Iranse aanvalle. 1 bemanningslid van Indiese afkoms is dood en 8 ander is beseer, waarna Indië die Iranse ambassadeur ontbied het. Aanlyn animasie toon die roete van die chemiese tankskip die Stolt Magnesium deur die straat van Hormuz toe hy getref is. Dit is nog onduidelik wat die ontploffing en die gevolglike brand in die skip se enjinkamer veroorsaak het. Die Amerikaanse sentrale bevelsentrum CENTCOM het beeldmateriaal uitgereik van vlugsendings op sy vliegdekskip, die USS George H.W. Bush. Minstens 3 mense is dood in Iran in van die grootste aanvalle sedert die ondertekening van die memorandum van verstandhouding tussen Iran en die VSA. Meer as 20 mense is dood in Iran sedert gevegte hervat is en nagenoeg 100 mense is beseer. Volgens beeldmateriaal van die Iranse revolusionêre wag het die land missiele en hommeltuie ingespan teen Amerikaanse teikens in Kuwait, Bahrein en Jordanië. Die Europese lugvaartowerheid het lugdienste gewaarsku om roetes oor die golf te vermy. Die prys van Brent-olie het gister met 9% gestyg. Vandag is die neiging voortgesit en die prys het sy hoogste vlak in bykans 'n maand bereik. Kenners waarsku dat olievoorraad vinnig uitgeput word en 'n tekort dreig in talle wêrelddele.
Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur en die Nazareth Baptiste Kerk gaan afsonderlik ondersoeke van stapel stuur na die ineenstorting van 'n struktuur in Ebuhleni in Inanda, noord van Durban. 8 gemeentelede is gister beseer nadat die struktuur wat onder konstruksie was ineengestort het. Die terrein waar die voorval plaasgevind het, is afgesper vir die verloop van die ondersoek. Die kerk sê 4 van die 8 mense wat in die hospitaal opgeneem is intussen ontslaan. Een van die beseerdes in die hospitaal sal na verwagting 'n operasie moet ondergaan. Die kerk het bevestig dat al die beseerdes gemeentelede is wat gehelp het om nuwe verblyf by die kerk te bou. Die kerk het sy samewerking aan owerhede beloof. It is going to be important for whoever's there to report exactly what happened, because when I was in Joburg last night, I was told a lot of stories. That's why I had to drive down here. But when I got there, I now have somehow a story. But at the moment, we do not have enough exactly what happened. Like I said, we are going to institute our own inquiry so that we'll know what has happened. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur wag vir inligting van die eThekwini munisipaliteit oor die goedkeuring van die bouplanne. On the issue of plans, permissions, those are issues we obviously have to deal with in relation to the municipality, as they are the custodians of that part. And I think the question illustrates the problem that we have, is that you have various spheres of government involved in different parts of the value chain in the built environment, which we are ultimately the custodians for. Now we should be able to have line of sight of that. Die departement sal 'n span ingenieurs beskikbaar maak om die kerk met die bouprojek te help. Oor die ineenstorting van 'n tempel in Verulam, ook noord van Durban, sê die departement hy gaan binnekort sy finale verslag bekendstel. 5 mense is in Desember verlede jaar in die voorval dood. Die Wes-Kaapse regering sê maak goed vordering met die herstel en herbou van paaie, brûe en provinsiale infrastruktuur wat tydens die reeks storms wat die provinsie in Mei getref het, beskadig is. Van die 230 provinsiale paaie wat gesluit was, is slegs 51 steeds versper. Meer as 200 000 mense is ontheem en die skade was op sowat 9 miljard rand geraam. Owerhede sê hy wil verseker dat die vervangde infrastruktuur bestand sal wees teen toekomstige weerstoestande. Die storms het 'n geweldige impak op lewens, lewensmiddele, landbou, paaie en brûe gehad. Die provinsie sê hoewel hy goed vordering maak, wag hy steeds om te hoor van die nasionale tesourie oor sy aansoek vir verdere befondsing. We built the first suspension bridge off-site and moved it onto site, which was a major feat, but it was designed in such a way that it would not wash away again. It's been tested, and I think exactly the same thing with designing those extra culverts on the road into Citrusdale. And that's quite amazing. It was a 1 in 200 year flood, and you could see how that infrastructure investment really did or was protected with engineering design and investment. Owerhede sê 2 belangrike roetes vir die toerisme sektor is weer opgestel, hoewel verkeer steeds beheer word. We opened Kango Caves. That was at 11:45 on Friday morning. Obviously with traffic control, and we have alerted the local community that there are periods within which the road will be closed at night, so we could ensure that the Kango Caves get up and running again. Then we also opened up the Bainskloof Pass, again a world-renowned pass. Again, there is still traffic control, given that there are still a bit of loose work that needs to be done, and that's why we do encourage people to also allow extra travel time. I mean, it's such a scenic route, why not? Die Franshoekpas is egter steeds nie vir verkeer oop nie. Simmer sê hoewel 'n kontrakteur reeds by Meyringspoort op die terrein is en besig is met opruimingswerk, word beraam dat dit meer as 2 jaar sal neem om die omvangryke skade te herstel. Volledig herstel na die ramp sal na verwagting nog baie maande duur. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad.
En Noordwes kan binnekort as die plaaslike koffiesentrum bekend staan. Die provinsie se departement van landbou en landelike ontwikkeling het 'n projek bekendgestel om koffieproduksie in Noordwes te vestig. Die projek is 'n vennootskap met die Turkse Samewerking en Koördineringsagentskap of TIKA. Die departement en TIKA hoop dat die projek by die Gora Landbou Opleidingsentrum werk kan skep en 'n hupstoot wees vir die provinsie se landbou-ekonomie en ontluikende boere. Die departement het 5 hektaar grond op sy gesit waar geskenkte koffieboompies geplant kan word. Mahikeng soil is recorded as one of the best rich soil you will have in the world. I normally tell people that the trophy of richness of the soil, it's not on being rich. The trophy is on what you are producing. Suid-Afrikaners is van die grootste koffiedrinkers in Afrika en die land is 'n netto-invoerder van die bone. We are not producing in South Africa, but we are consuming, meaning everyone else in the continents are producing as a target market to the consumers, which is us. We are trying to close that gap. Die boerderygemeenskap verwelkom die geleentheid om hulle kennis in produksieveld uit te brei. In our province, we never had coffee as a commodity. So it's one of the best things that came for us for farmers and for the emerging and especially women and young children and women and youth. The thing is because the project is done in the Gora facility, which is one of the institutions for farmers. So it's going to enhance and make popular. Die provinsie hoop dat die geur van 'n vars koppie koffie binnekort sinoniem sal wees met Noordwes. Kom ons kyk na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. En ons is net hierna terug met die sport en weer vir môre bly by ons. SA Rugby sê hy neem kennis van kommer oor kaartjiepryse en dat dit vir die volgende rugby seisoen hersien gaan word. Saru sê hy is daartoe verbind om kaartjies toeganklik te maak en te verseker dat pryse volhoubaar is. Die president Mark Alexander sê die liggaam het verlede jaar 'n verlies gely wat aantuigings van gierigheid ongegrond maak. Saru hersien tans sy kaartjieraamwerk en gaan dit vanaf volgende jaar implementeer en verseker dat dit op die ondersteuners gefokus sal wees. Nou 'n begrafnisdiens sal na verwagting op 25 Julie vir die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns sokkerster Jaden Adams in Stellenbosch gehou word. Huldeblyke stroom steeds in terwyl mense besin oor sy talent en bydrae tot die sport. Adams se voortydige dood het skokgolwe deur die land gestuur. Saterdag dood aangetref by sy huis in Kaapstad, by die Idas Vallei Sportgronde, waar Adams se eerste groot sokkerspan Stellenbosch United gesetel is, onthou ondersteuners dat hy altyd gewillig was om advies te gee. The time I was in before Jaden Adams arriving here in the field, I would speak to him nicely and cool, and then I was asked some questions, and then he was give me the right answer as a professional player, and then give me the more information about the soccer, for especially in football in South Africa. And then I was speak to about my young brother. My young brother is playing by Hard Bay, and then I was talk to about the soccer because I want to see my brother is going to play other big teams in South Africa. When I heard this news on social media, I feel so sad. All I can say,
It was a very good player. He was playing for international team, Bafana Bafana. He also playing for Mamelodi Sundowns. It was a professional player, good player. So now we feel so sad. May his soul rest in peace, Jaden Adams. Adams was 'n bron van hoop vir die jeug en sy afsterwe word wyd betreur. Frankryk en Spanje meet vanaand in Dallas kragte in die eerste halfeindstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die twee aardsvyande het in 2024 koppe gestamp in die halfeindstryd van die Europese sokkerkampioenskap as ook in die halfeindstryd van die 2025 nasionale liga. Spanje het in al twee die wedstryde met die lauwere weggestap. Frankryk sal balbesit wil behou en sal steun op sy middelveldspeler Aurélien Tchouameni wat na 'n besering weer beskikbaar is. Spanje het in sy laaste 4 wedstryde die ritme en pas op die veld beheer. Die wedstryd skop om 9 uur vanaand af. En dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die noordoostelike dele van die land, asook langs die kus en die aangrensende binneland van die Weskaap, asook in die Noord-Kaap. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus, asook in die binneland. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kom voor in die sentrale dele van KwaZulu-Natal, asook in dele van die Ooskaap, streek oor aangrensende binneland en die binneland van die Weskaap. Oggendmiskole kom ook voor langs die Weskus, asook langs die Ooskus, Limpopo, asook in Mpumalanga. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature in Gauteng. 'n Sonnige dag kan verwag word, anders dit koel. Pretoria het 'n maksimum van 23 grade, asook Bronkhorstspruit. Johannesburg se maksimum is 21. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die middel 20s kom voor. Messina het 'n maksimum van 29 grade en 'n minimum van 11. Polokwane se minimum is 7 en 'n maksimum 24. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, anders dit koel. Carolina se maksimum is 20, asook Ermelo. Dan beweeg ons kus langs KwaZulu-Natal. 'n Koeldag kom voor. Dit is warm in Richards Bay met 'n maksimum van 26 grade en 'n minimum van 12. Kokstad het 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 18 grade. In die Ooskaap, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word langs die kus. Ander koud in hierdie provinsie, Willowmore het 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 6. In die Weskaap, 'n koue dag kom voor. Dit is ook bewolk langs die kus. George se maksimum is 18 grade en 'n minimum van 9. Kaapstad se minimum is 8 en 'n maksimum van 16 grade. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolkte toestande kom voor langs die kus, ander koel tot warm, Appington het 'n maksimum van 24 grade. Dit is koud oornag in Sutherland met 'n -4 en later met 'n maksimum van 17. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koeldag kom voor. Frankfurt het 'n maksimum van 19 grade, Bethlehem se minimum is -2 en 'n maksimum van 18 grade, Bloemfontein se minimum is 2 en 'n maksimum van 20. Dan laastens Noordwes, koel tot warm dag kan verwag word in die provinsie. Rustenburg se maksimum is 25 grade eerder, Mahikeng het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 24. Dis nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.